Direzione di testa, il gol firmato da Castelletto, il Camerun va in vantaggio, si lamentano per un fuorigioco quelli della Serbia, ma non sembra avere dubbi l'assistente dell'arbitro. Rete del Camerun su palla ferma, dovrebbe essere la forza 1-0. Сборная Камеруна. И еще раз смотрим, как это было. Да нет, офсайда здесь и близко не было. Ваня зря поднимал руки, как будто бы сдаваясь в этой ситуации, понимая, что здесь он никак не может помочь своей команде. Opasno u mreži je lopta, slavi Castelletto, slavi Kamerun. Treba će još promotriti tamo u trenutku prosljeđivanja lopte je li bio u dozvoljenoj poziciji, ali pogledajte, pa kompletna klupa Kameruna je, ili svi ovi igrači koji su se zagrijavali, otišla tamo slaviti zgoditak nakon prekida za kako stvari stoje, prednost Kameruna protiv Srbije. Tamo je podijelio par žutih kartona ili barem jedan sigurno nekome od ovih igrača koji su utrčali na to slavlje. Ne, ovdje je sve čisto. Korner koji će biti Kunde, opasno je, 1-0. 1-0, sačekao je Castelletto loptu na drugoj stativi, spasa nije bilo. Gledamo još jednom, nema ovdje ofsajda i očigledno uigran prekid. Tadic che dà indicazioni a Pavlovic, a Milenkovic che sono saliti in area di rigore, lo stacco di testa di Pavlovic e c'è il gol del pareggio della Serbia. Punizione al bacio di Dusan Tadic e arriva Strenja Pavlovic a firmare la sua seconda rete in nazionale, certamente più importante di quella che aveva realizzato in una banale amichevole contro la Giamaica. Вот он момент, и я говорил об этом. Рост в футболе тоже решает. И забивает Павлович, центральный защитник. Пока оборонцы одной команды правят в этой игре. 1-1. A sada se treba obraniti od ovog novog vjerojatno ubačaja u 16-terac. Evo šanse, evo gola! Pavlović! Sada i cijela klupa Srbije utrčala u teren. 1-1. Tadić. Evo šanse, gol! 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 Srbija 1-1. Camerunese, quella dei leoni indomabili che sono stati domati poco fa da Pavlovic e ora anche da Milinkovic Savic. Si è preso il fallo dal quale è nato l'1-1 il sergente e adesso va di persona dalla distanza a realizzare il gol del ribaltone, tutto nei recuperi del primo tempo. Il messaggio della Serbia: ci siamo e vogliamo avere un ruolo in questo mondiale. Живкович. Красиво может быть. Милинкович Савич. И что творят сербы в концовке первого тайма? 2-1. Сергей Милинкович Савич. Međutim, evo Živkovića u situaciji 1-1. Pa Milinković Savić i Srbija vodi. Preokret Srbije u završnim minutama prvog poluvremena. Pavlović pa Sergej Milinković Savić za 2-1. Živković, Sergej može da šutira i gol! Gol! 2-1! Dietro per Milinkovic Savic, ancora l'apertura, Zivkovic, ancora Zivkovic in mezzo a Mitrovic e qui è il torello più che una partita di calcio, il torello della Serbia contro quel che resta del Camerun. 3-1 per la formazione di Stojkovic e gol numero 51 in nazionale per Aleksandar Mitrovic. Очередной гол для Митровича, 51-й в составе своей национальной команды. Да. Я думаю, что сейчас замены у сборной Камеруна начнутся. Подождался он, посмотрел и пропустили еще один. Александр Митрович, главный бомбардир сербского футбола.
51 мяч. Hvata zalet, ima nekoliko opcija da će Kostiću, Kostić povratno, pa prebrojavanje, šansa i gol. Sve su pripremili za Aleksandra Mitrovića koji je to sve skupa i povukao. Srbija slavi povećanje vodstva na 3-1 u 53. minuti. Mitrović ka Kostiću, Kostić ostavlja loptu Sergej, lepo, Živković, o, kakav gol! Kakav gol! 3-1, Aleksandar Mitrović povećava rekord! Troppo leggera nell'interpretazione, quasi convinta che ormai il Camerun non avesse più grandi velleità. Rivediamo tutto il passaggio di Fai. Questa è una inquadratura che inganna perché è presa dalla linea di metà campo. Qui Вот так. Да. Можно танцевать. Так что это очередной гол Абубакара за национальный. A evo mu i pogotka. Ne samo da je bilo blizu, nego je bilo i iza linije i vraća se Kamerun. Vidjet ćemo, vjerujem, uskoro i točno kako je to djelovalo. Da, nezgodne su to situacije kada napadač utrčava, obrana istrčava. Kažem, i ova kamera nije sasvim idealna, ali prikazat će sigurno onu 3D projekciju, bar vjerujem, u nastavku prijenosa. Međutim, za vjerovati je tehnologiji, to nije sporno i evo, još jednom se pokazalo da je dobra ideja, odnosno naputak, kako se to kaže u sudačkom žargonu, da pomoćnici kad nisu sigurni puste akciju do kraja. To je učinio prvi pomoćnik i time omogućio Kamerunu povratak na gol za ostatka. Jedan lijep pogodak. Vincent Abubakar. Offside. Gol priznat. Gol 3-2. Choupo-Moting 3-3 del Camerun, pazzesco, la Serbia come il Camerun nei recuperi del primo tempo va in crisi totale, va in una gestione scrausa. Пока. Красивая передача Choupo-Moting. А что здесь? А что по офсайду? Да ладно. Это как? А Винсанушка вышел, красавчик какой. Залезай. За этих ребят я уже, честно говоря, переживаю. 3-3. Nичего себе. Pomoćni sudac, tamo je Choupo-Moting sam, ide lopta prema njemu, Choupo-Moting trese mrežu, ovog puta zastavica nije podignuta, je li Kamerun uzvratio Srbiji istom mjerom i u samo par minuta stigao do rezultatskog egala. Moramo da se vraćamo nazad. Opet kreće Kamerun u kontru. Vincent Abubakar. Mislim da je 3-3.